أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مولى الله إمد الشيطان رأى بيرمى الله كسيمو لبقرة وندن hande en jangay fi joomi meɗen hoddiri ila aya temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayi e jeenayi haa temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e ɗiɗi 249 haa 252 e hino kañum ayaje ɗe falamma fasala tuma nde yaltuno tolutu bil junudi e fe kono makko ngoymo fokkiti yawgol haɓoygol jaaluta wala kanko taaluto wi inna allaha no allah mubtalikum ko jarri borowo on bi naharin caangol faman shariba kala yarɗo minnu e ngol caangol falaysa minni hare o jeyaka e fedde an gomɗinɓe ɓen wa man lam yat'amhu kala on mo dakinitaaki e maggol fa innahu no kanko minni koye fedde an nden o jeeya illa si wona manego tarafa on ñeɗuɗo gurfata ñeɗande wootere o ñeɗiri bi yade e junngo makko ngon o yari on ɗon tun newnana ɓaaɓe hewtii ɗon fa sharibu minhu ɓe yari e caangol ngol illa si wona qalilan seeɗaaɓe minhum e maɓɓe woni yaraali ko heddii kon fof yari han haari falamma jawazahu tuma nde o yawtuno caangol ngol huwa kanko taaluta walladina ɓen amanu gomɗinɓe maɓɓe wonduɓe e makko qaalu yarunoɓe wi'i la taqata lana kembe alanamen doole alanamen alyawma hande bi jaaluta e haɓugol jaaluta o wo junuudihi e kono makko ngu menen min yiltoto woni qala alladina yiɓen yadunnuna fellutuɓe ɓen annahum no kamɓe mulaqullahi ɓe fotta e allah ɓe wi mehinta en hulu kam no heewi min fi'atin fedde qalilatin fanɗude golabat ka fuuli fi'atan fedde kasiratan ɗuuɗunde bi idnillah e dungaye allah wallahu no allah maha sabirina mo wonde muññiɓɓen haysiɓe famɗi walamma barazu tuma nde ɓe feeñodirno li jaaluta e jaaluta ceefeero on wo junuduhi e konu makko heeferaɓɓen qalu julɓe ɓen wi'i rabbana joomi amen afriga wankin saaƴina alayna e hoore amen saburan muñal wa sabbit tabintin aqdamana teppe amen ɗen yeeso heeferaɓɓen hara men dogali wansurna wallu men ala alqawmi alkafirina e hoore ɓe yimɓe heeferaɓe fazamuhum ɓe fooli heeferaɓɓe bi idnillah e dungayi allah wona doole maɓɓe wa qatala wari dawudu annabi dawuda wari jaaluta keefeero on jaaluta seefu bandi on wa atahu llahu lmulka allah okki annabi dawuda laamu wal hikmata e faamu annabaku wa allamahu allah andini annabi dawuda mimma yasha'u immorde konko o faala andindemo walawla daf'ullahi nnasa si wona ko allah duñino ko yimɓe ɓe mbaɗo hen yoga e maɓɓe baɗin e yoga si wona ko allah immini goɓɓe goo yo haɓu heeferaɓe ɓen haɓa bonnayɓe ɓen la fasadatil ardu leydi ɗin bonayno walakinna allaha ko wontun allah du fadlin ko joomiraɗo ɓural molanagal alal alamina e hoore tagore men fof tilka ɗe aya janngade ɗo ayatullahi ko ayaji allah ni wona ayaji muhammadu natlu ha meɗen janga ɗe ayaji alayka e duma bil haqq e gonga wa innaka no am muhammadu sallllahu alayhi wa sallam laminal mursalina wallahi ko a jeyaɗo e nelaɓe ɗeɗo ayaji kadi dow ko fii qissa taaluta won ɗo hiɗen andi en jangino ɓaawo ɗo nokku ko allah subhanahu wa ta'ala sifani en wonde fedde goo immorde e bani israila ɓaawo annab Musa ɓe wi'ani annabajo maɓɓe on ko ayyo annabajo amen toɗɗano men hoorejo toɗɗano men lanɗo men haɓa e senngol e konngol makko fii ɓantugol laawol allah ngol annabajo on jaabino tijja onon si windama e dow moɗon hara ɗen nde on haɓoyta ɓe wi ko hatta men nde men haɓa fi sabilillahi gomɗi men yaltinama ka galleji amen e hoore ɓiɓɓe amen allah dal tuma no windana e hoore maɓɓe hara ɗen ɓe huccita si wona tun seeɗaɓe e maɓɓe allah le no andi ɓen toñayɓe wiyani ɓe annabajo maɓɓe on no allah toɗɗaniki on taaluta lamɗo ɓe wi ko honno laatoranta on lamɗo e dow laamu e dow amen ko minen ɓuri foddude e laamu diini kanko o okkaka yaajede immorde jawdi
annabajo on wi kono yo Allah so ɗikemo e hoore moɗon Allah ɓeydanimo yaajede e gandal e ɓandu sabu Allah no okkala makko on mo faala Allah ko yajiɗo anduɗo annabajo wiyande ɓe kono yo mande laamu makko kon kono arta on kankira walno e maggal beeƴere ko immorde ka jomum e ko heddi konko accino ɓengu yimɓe anda Moussa yimɓe Haruna hen rondi ɗum malayika ɓen ɗum ɗon ko mande mawlanade wonande on si tawi ko on gomɗinɓe ɗum ɗon ko hanki jannguɗe kan e zebi jannguɗen ɗum ɗon donc ɗo noon Allah subahana taala wi falamma fasala ko sertugol yafsilu baynahum fasala bimana horaja ɗo bimana ɓaawo seedi e saare nden ɓaawo seedi e saare nden bimana ɓaawo yaltika saare awa kanko hombo Taaluta ɓa Taaluta lammina ɗon o prépari konungu o fokkiti waɗoygol combat haɓoygol Jaaluta falamma fasola tuma nde yaltuno Taalutu o yaltidi bil junudi e fe konu makko ngun ɓaawo fokkitireyi ha ka laawol o faala jarri bagal o anda est ce que ko gomɗi mi haqiqa tan o wonde mum kaano jilli sendidira guɓe e condi ɓaawo yalti Taaluta fi haɓoygol ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe o faala Allah sarƴinanimo yo darndi ɓeɓe o wondi e mum o andano wakkilora andi si tawi mi halfinima goɗɗum miɗa hutima mi watta yila e mum haray miɗa watti yila fi wota bonu ɓa miɗa huti si a gaynay kono si mi halfinima goɗɗum miɗa felliti a gaynay tayle a gaynata si boni bona few fi on ɗum mi watta yila miɗa sikkude tun gasi ko ɗum waɗi no maka Allah danden sikkude gayni ara gaynaɗo si mi ƴetti mi halfinima ɗo miɗa felliti vraiment tu es capable mi tefata sakko mi wallito ma waɗa goɗɗo mi sikka tun gati si tawi a gaynata bona e few kono amma si miɗa andi wonde a gaynata ma miɗa sikkiti si mi halfinima mi watta yila e muɗum si ari fukkiti bonde mi heɓɓito hare miɗa ƴeewude miɗa wattila fiita bonu si boni yarami si fokkiti mi heɓɓitoto donc ɗum waɗi kala mo halfinta jarribomo taw ko Allah ɓuri en andude sikke wo ala ɓa kanko tagi Allah subahana taala nde o faalno wadde anna Ibrahima lamɗo kon no wannomo nde o faalnomo wadde hoorejo o darninomo o jarribimo taw hay sika nder ɓengurema ɗa faala lamminde goɗɗo ton a darnotomo ka kilas sa lammine goɗɗo a darnotomo si tawi woni ko ka laamu dow a darndoto ɗon duwa dardade on tigi taho jarribomo waɗamo examen est ce que il est capable sa ƴettay goɗɗo maçon yagal a darto hoolare makko nden waɗida e makko taw leer janngo ara fiide leer kaari fotten waɗon leer juste si o ari on leer mo halduɗon ɗon sansa waɗa leer goo kadi jarriboɗamo ha anda itti gongugol makko e respectugol makko ahadi wa kadalika haysi a jombay woni dardo jiyo on taw waɗam composinamo taw darndaka hoolare makko e ka yiɗugol makko aduna e ka diina makko fof dardoɗa wa kadalika siko a debbo siko a wonaɗo jombeɗe dardo taw jomboma on waɗa composinamo taw ndaara ittiri imanu makko ndaara ittiri yiɗugol makko diina ittiri ko yiɗuma kon fof composina ɓeɗo ɓe jarriba ndaarugol est ce que ɓe ɗoftoto lamɗo on est ce que ɓe ɗoftoto kako pellet si tawi lamɗo ɗoftaka e leydi ta habbo ɓantal ɗon fodde lamɗo on wiyata accon huwo c'est pour que na kanko addata immo yaa kalita golla kuran na kanko watta ɗum na kanko yaata waɗa forage na juuɗe makko ɗe waɗirta ko ɓe yimɓe gollirta yimɓe ɓen o gollirta o wiya waɗe ɓe waɗa acca
o wiiɓe inna allah no allah mubtalikum allah jarribore on binaharin caangol hina wasi tawi si ɓe yari tampine allah fuu no woodi ɓe ko dorogo waɗa ko poson waɗa e mbiyan suka ɗimpi ɗum fof ko ɗaɓɓugol ko haala e tafsirugol alqur'ana allah darni ɓe tun est ce que ɓe yaray ka ɓe yarata ɓe ɗoftoto ka ɓe ɗoftotako inna allah mubtalikum binahari allah ko o jarriborowo on caangol tayle ɓe ɗon ɗa fewɓe ɗon ɓe tampi moƴƴa noon o wii faman shariba minhu kala yarɗo e maggol falaysa minni hare o jeyaka e feddasi mo faala o yiltoto aynamene o jeyaka e laawol an o jeyaka e jokkuɓe lam fi l'islam fi diina fi jihad wa man lam yat'amhu on mo dakimitaki e maggol bi mana on mo yarali fa innahu no on mo yarali ɗon minni hare ko jeyaɗo e fedde am ɓen illa si wona newnama manego tarafa on ñeɗuɗo ñeɗugol on mo ñeɗi hara kadi ko wurfatan une seule fois hara kay na hay sukuba o moƴƴini sukuba kote sukuba ko hendagol goɗɗo yaha e caangol o tawa ndiyan tawa o faalaka tuuɓugo yara o ƴetta kaakum o tura kum o ñeɗɗira ɗum o yara ite sukuba na kadi moƴƴingol sukuba wona kadi ñeɗirgol juɗɗen ɗiɗi wurfa tan ko ñeɗɗande wotere nderu tum ɗuɓɓingol dande newna ɓe e hino ndiyan e hino ɗa ɗonɗa wota yaru ɗum ko imanu on tun haɗata ɗum imanu on e kulol allah ngo hatta ɗum ko ɗum kadi hatta yaren suumaye ñalorma en hooray ka si en hoori na en tawa ndiyan no jooɗi en yaray ko ɗum waɗi haɗugol goɗɗo ko o wowi wadde ko jarribagol mo illa mane o tarafa si wona on ñeɗuɗo wurfata ñeɗande wotere o ñeɗiri hon ɗum mbiyadi junngo makko ngon kono ɓaaɓe hewti fa sharibu minhu ɓe yari e caangol ngol wasana kamɓe haɗano illa si wona toon qalilan seeɗaɓe minhu e maɓɓe on yarani allah wolal nombur maɓɓe ɗo woɓɓe ni kadi koɓe ɓuyi kono ko gokku tunni do wonno ko yarani ko heddi kon foppu yari ɓe yari ha ɓe poto patan ni woɓɓe hay ukki nder ton joni noon ɓaɓe yari o andi ɓe kelɗa lo'o naate maɓɓe kisan c'est pourquoi yeddugol adda jasere teddungal men ngal e julɓe ko woni ko ɗoftagol allah ngol si en ɗoftike allah en teddi si en lundike allah en jaasi en hoyi hay hunde jaasinaali julɓe ɓen hannde si wona tawde ɓe yeddide allah no heferaɓe ɓe anda allah ɓen ko yeddirde allah ɗum noon wallahi fotata on gomɗinɗo allah on anduɗo allah o andi l'islam fotata on ɗon e neɗɗo kefere so ɓe yeddi allah na gotum few anduɗo beere no harmi anduɗo gina no harmi andugo firtugol fodor no harmi andugol fenade no harmi e on mo anda hunde e ɗum kanko emo sikka ko ɗum woni ko dagi kon ɓeeɗiɗo si waɗi ɗum ɓeeɗiɗo o kefere o julɗo si yari beere junubaji ɗin fotata few oɗa anda oɗa no andi fotata ɗaɓe yari ɗaɓe yeddi allah ɓe lundiki annabaji allah on ɓe loyi allah addi jasere e maɓɓe falamma jawazahu tuma nde o yawtuno ɗon tuma nde yawtuno ɗon hu on damiru on koye wonɗo rutti koye caangol ngol hu on koye caangol ngol ɓaɓe yawti caangol ɓaɓe lumbi caangol ngol huwa on damiru on ɗon koye hombo ko Taluta sefo tuma nde o yawtuno caangol ngol huwa kanko Taluta walladina ɓen amanu gomɗimɓe ma wondude e makko ɓoolu wi'i homɓe yaruno ɓen la tooqata lana taaqa ala namen doole ala namen alyawma hande on bi Jaluta sabu kamene men loyi no wawata ɓude Jaluta hande wa junudi e konu makko ngu menen men yiltoto woni on sey qala alladina wi ɓen yadunnuna fellutuɓe ɗe wona sikke firirte ɓen fellutuɓe annahum no kamɓe mulaqullahi koɓe fotteɓe allah ɓaawo mayde
ɓen fellutuɓe gomɗini Allah hooli kala ko Allah yamiri ko yo gomɗine ɓen ɗon ɓe wi honɗum ɓe wiwota en hulu wakkilo ɗen kam no heewi min fi'atin fedde qalilatin fanɗunde golabat kafooli fi'atan fedde kasiratan ɗuuɗunde ballal ngal wona ɗuuɗugol ngol wondi e mu'um bi idinillahi ɗum noon kadi ngal polgal ko e duŋayi Allah wallahu no Allah ma as-sabirina mo wonde muññiɗen e en yiyaali ko feƴƴi ko Badri julɓe ɓen ɓe laati koɓe 313 julɓe ɓen koɓe 313 laatino ko ɓuri e heewde karamakoɓe ɓen amma ko ɓuri e heewde karamakoɓe ɓen ko wiyata kon amma heefera ɓen hiɓe yewno 950 1,950 ko manki wulura nden ko 50 ɓeeɗo fotti ɓe piiri heefera ɓen piya 90 maɓɓe wara 90 maɓɓe nanga haɓɓa ko heddi ko waɗi teppere waraka hakkunde julɓe ɓen si wona 14 maayi hakkunde julɓe ɓen ko hay goto e maɓɓe nanga ka sokoya Makka ndaari e jaano heewi ka fedde fanɗude foone fedde ɗuuɗunde kono kon ko e duŋayi Allah wona e wakkilare tum la budda ballal Allah ngal tawe mo Allah walli o ko ɗum on fooli wallahu no Allah ma as-sabirina himo wondi e muññiɓen hay si tawi woni hiɓe fanɗi Allah no wondi e maɓɓe pellettile mo Allah o wondi e mum wo o fooletaki woni fewɗi o fooletaki woni fes Allah subhanahu wa ta'ala daali walamma barazu tumande ɓe feeñodirno li Jaaluta e Jaaluta ka teren direct baraza ko feeñugol wa barazu lillahi jami'an ɓe feeñana Allah ɓe fof walamma zaharu li Jaaluta wa junudihi tumande ɓe feeñodirno e Jaaluta e kono makko ngun qaalu gomɗinɓe ɓe wi rabbana joomi amen ɓe tori Allah directement du'a no jaabo fewndo ɗo no jeeya e nokkureji du'a jaaboto no jeeya e muɗum saanga noddina darnaka ka tataɓal jemma sakkitoral saanga neɗɗo on hoori himo huntade du'a no jaabo ɗon saanga konuli julɓe ɓen e heeferaɓe woni koɓɓude e heno julɓe ɓen e heeferaɓe ɓe fokkiti nangonirde du'a no jaabo fewdo ɗon e saanga voyage nde neɗɗo no voyage nde o tori Allah ka voyage du'a no jaabo ɗiɗo fof no tamƴina ka du'a on ɗon ɓen ɗon fof jaabi donc ɓaaɓe fewnidiri e ɓeeɗo ɓe tori Allah directement qalu ɓe rabbana joomi amen min tori kema afrigh naya addir seeɗa seeɗa wankin alayna e hoore amen saburan muñal ko ɗum ɗon fof taw si goɗɗo heeɗi muñal hara heeɗi piiji ɗin fof nelaɗo maaki wa ma utiya ahadan ata'an khayran wa awsa min as-sabri goto okkaka ha hande goɗɗo okkaka moƴƴere ko moƴƴi ko yaaji hewtati okkere muñal mo okkama muñal hara okkama piiji ɗin fof c'est pourquoi kala dewe ɗen ko sabu muñal ngal huwata kala jeddi ɗin ko muñal ngal accata ɗi Allah wancin e hoore amen muñal tabintin ɓerɗe amen ɗen min muñño wa sabbit aqdamana tabintina teppe amen ɗen danda men dogugol yeeso heferaɓe ɓen wansurna walla men ala qawmil kafirina ɓawde okkuɗa men muñal tabintinɗa men e teppe amen ɗen hara men dogali si a wallali men kad nafata men dogay e kan ɓe foolay men walla men e hoore ɓe yimɓe heferaɓe min foola ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe ɗum fazamuhum nde tawnoɓe ɓe waɗi ko ɓe wawi kon ɓe toriki Allah ko ɓe wawata kon fazamuhum ɓe fooli ɓe few heferaɓen foola ɓe ɗuuɗi moƴƴa noon bi idinillah e duŋayi Allah ko ɗon woni wa qatala wari Dawudu annabi Dawuda o wari Jaaluta annabi Dawuda hino jeyano e fedde himo jeyano e julɓe ɓen no woodi hay wiɓe te madduɓe 15 nani karba koɓe ne yewta ɗum tawi ko pay ko madduɓe 15 sa ko o fokkutino ɓe wiino yo yilto ko pay ko yo o yahay kankane taw fewn noon o waɗaka annabaɓe ɗum ɗo tindini kon ɗo tawi komo jeeya e militaire ɓe julɓe ɓen o jeyano e muɗum o yahi e jeeya annabi Dawuda kadi ko ɓaawo annabi Moussa woni ko ari ɗum ɗo waɗi ɗo annabi Dawuda ko ɓaawo annabi Moussa ari
fiyon ɗum o qissa ɗo ko ɓaawo annabi Muusa woni kayna ɗum andam Muusa wonɓe en jangi ɓaawo ga ka ko min mbaadi Muusa ɗum ɗo waɗi ka donc e ja annabi Daawuda ko ɓaawo annabi Muusa ari ne annabi Daawuda ko hakkunde annabi Isa annabi Muusa woni ko ɗon ɗon Suleymana kadi awa ko ɗon woni ɓaa ko Daawuda heɗi Suleymana naam on so wi ɓaawo warimo kanko warnomo wa qatala wari Daawuda annabi Daawuda Jaaluta kanko wari so tawi seefu bande o warama ara jere lanni an hoore jom wara wa atahu llahul mulka Allah okki hu on ɗo damiru wa atahu damiru on ɗo ko ruttoto koye annabi Daawuda Allah okki annabi Daawuda al mulka laamu ngun no woodi yiɓe wonde tawno Taaluta o fodi si tawi kala warɗo seefu bandi on o jonnaymo laamu ngun o resinaymo jiyo makko kadi yinno windi e bindi o resinaymo jiyo makko o resinaymo jiyo makko annabi Daawuda noon woni ko wari bandiru ndum o okkimo o jonnimo laamu ngun o resinimo kadi jiyo makko ɓe woni hesiraɓe naam on so wi Allah okkimo laamu wal hikmata e faamu andugol piiji ɗin fof no waɗirte wa allamahu Allah andinimo mimma yasha'u konko immorde konko faalamo andinde ɗum ko annabaku ngun Allah subhanahu wa ta'ala hawtindiran annabi Daawuda moƴƴireji heewɗi annabi Daawuda wonno chef de armée o woni ñaawowo juste kasis o woni lamɗo o woni annabajo o woni tafowo kanko woni tafowo kadi jamɗe ko o bayillojo o tafay dolokaaji jandi o tafay kala ko tafete kon e jamanu makko kala ko tafeteno ko jamanu makko o tafay fof sabu Allah newnammo moƴƴingol jande ɗen ɓaawo ɗum Allah daali wa lawla dafullahi nnasa si wonano duñugol ko Allah duñi kon yimɓe ɓen ba'dahum o duñi yogayɓe ba'din e yoga la fasadatil adleni bonayno kon ɗum fandaɗo si tawi Allah imminali yimɓe ko hino nanga bomɓe haɗa ɓe warugol yimɓe jatta yimɓe haɗa ɓe sirkangol Allah kali lendi bona on ya leyɗe kala ka leyɗe ka sariya ala ka tawata hara Allah immaki worɓe nangayɓe yimɓe bomɓe ɗen waɗa ɓe ko mo waɗi ko boni ko watte kon ɓutteɓata koye ndule wa lagine ayiyata ɗo bonɗo no nanga waɗa ko duwa waɗede kon ayiyata hin ɓutteɓota ko leydi bonay leydi moƴƴata fodde woɓɓe goo immaki nangayɓe yimɓe bomɓe ɗen duña yimɓe bomɓe ɗen walawla si wonano jihaadi leydi no bonino ka jihaadi accaɗo darsi leydi no moƴƴi walawla dafullahi nnas walawla dafullahi si wonano duñugol Allah annasa yimɓe ɓe mbaɗa hewɓe ɓe adda yoga la fasadatil am leydi bonayno walakin Allah kon ɗum Allah du fadlin ko jomiraɗo ɓuran alal alamina e hoore tagore nden si tawino wona ko Allah subhanahu wa ta'ala imminno kon yimɓe gomɗinɓe ɓen gollireɓe ɗeftare makko o duñi ɗen ɗon e hoore yimɓe yeddayɓe Allah ɓen e sirkaneɓe Allah ɓen e woɗɗintinaɓe e bone leydi nin bonayno heferaku ngun foolayno bewre nden ɗuuɗa ha yimɓe ɓen foppu halko ka hol leydi ɗo kono Allah ko jomiraɗo ɓural kanko woni ko sarqini jihaadi tilka ɗe aya janngade ɗo ɗi hujjaji ɗo ayatullahi ko ayaji halninatolo ha meɗen jangga ɗum alayka e dow bil haqqi e gonga wa innaka no an laminal mursalina ko aji annulaɗo o kafuɗo damiron ko ombo koye nelaɗo men on Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hawmi e sawaba i joni ko ala juutude moƴƴo fi yon ɗum ko ɓurayno juutinde kon ko tawde eɗen hawlira e ayaji fi fiɗɗu e ko nande ɗum si en hawliri sika yon ɗon ayaji ta e fo juuta seeɗa yo Allah hawmi e sawaba wallahu a'la wa a'lam